tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go musiele le mphote mere go tletsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube go bose go le mmogo ka tshedimosetso. The disciplinary that was instituted against me, I was found not guilty and discharged on all charges. Tse di kwa setlhoe mo kgasong eno maitsiweng ano solofela go utlwa fa mookamedi yo sekegileng wa di-Hawks Major General Lesetja Senona a boleletse komishene gore o tlhatswegile leina. Makoko a dipolotiki a ikuetse go maAforika Borwa go bona gore ba ikwadiseditse go vouta mo ditlhophong tse di tlang tsa dipusoselegae mo bokhutlong jwa peke eno. Pegelo ya kotara ya bone ya lenane la kantoro ya mopresidente le rebotse fa bašwa ba ka nna dimilione di feta 5 ba ikwadiseditse le Employment Service of South Africa kana ESA go senka tiro. Mogaetsho madume tsa segongjono re di simolola ka gore jaaka dipotso di oketsega ka ga tiragalo ya Seetebosigo ya ngwaga wa 2021 ya go nyelela ga cocaine ya dikilograma di ka nna 541 kwa lefelo le le neng le sa sireletsega la Port Shepstone. Mookamedi yo sekegileng wa di-Hawks Major General Lesetja Senona o boleletse komishene gore o tlhatswegile leina moraga gore a itsisiwe gompieno gore dipatlisiso tsa dithetso kgalemo tse neng di le gore ga jaana di le magato a maitsholo a sa isege mo kgetseng ya Ismail Nangimfa ga di a mmona molato. Senona o senotse seno jaaka bopaki jwa maitsholo a gagwe. Mookamedi wa di-Hawks kwa KwaZulu-Natal Major General Lesetja Senona o boetse kwa komisheneng ya Madlanga go araba dipotso jaaka dipatlisiso di tsweletse pele ka ga bogodu jwa cocaine ya dikilograma di le 541 go tswa kwa e neng e bolokilwe gone kwa Port Shepstone ka Seetebosigo wa 2021 mo tiragalong e go neng go twe e ne e rulagantswe. Mo maitekong a go sireletsa seriti sa gagwe, Senona o tlhagisitse katlholo ya go se bonwe molato ya dipatlisiso tsa komiti ya dikgalemo mo morerong o itsegeng ka Ismail Nengi. The disciplinary that was instituted against me, I was found not guilty and discharged on all charges. However, I'm worried because always when I live here, I get is either a new disciplinary case investigation or suspension. But I thought I must share this with the commissioners that it was a good decision of me not going there, coming here. So I am exonerated, commissioners. Le fa go ntse jalo, komishene e tsweletse ka tiro ya yone ya go samagana le dintlha tse di ka ga tiragalo e matswakabele eo ya Port Shepstone. Dithetso tseno go fitla ga jaana di utlwile gore go ne go ntse le mafelo a mangwe kwa Durban a neng a ka tshola diritibatsi tseo. Le fa go ntse jalo, Senona a re o na sa itse. I was not aware. Brigadier Nyuso just came and briefed and suggested to me, and I have already responded to this question that you are asking me when Commissioner Baloyi was saying other administrative decisions. Hence, I said I was not even orientated about the KwaZulu-Natal. I don't know where it's made of. Senona o ne itlhaganeletse go samagana le magato a gore diritibatsi di ne di ntse di rulaganyeditswe go isiwa kwa Port Shepstone kwa lefelong le le sa babalesegang tebang le gore di kgone go utswiwa. I know I will be asked, you decided to take these things there because there was no security guard guarding the office and everything. But those securities, they were not static at Port Shepstone. They were activated by an alarm. Dithetso tsa komishene di a tswelela. Komiti ya melao ya kokoano bosetšhaba ya tlenegitse melao e mentshwa e amana le dipatlisiso tsa karolo ya bo 89 e tlhagolelang tsela dipatlisiso tsa go tse dintshwa tsa moporesidente tsa go motlosa mo maemong. Melao e mentshwa eo ga jaana e tlile go ka tlhagisiwa kwa kokoano bosetšhaba gore ya tlhagedisiwe ka la bobedi. Kgaolo e ntšhwa ya melawana e sekega moporesidente e gaufi thata le go tlhomiwa jaaka palamente e ipaakanyetsa go tsenya tiriso melawana e tla thusa komiti e lebeletseng kgonagalo ya go sekega moporesidente. Komiti e solofetse go simolola tiro ya yona ka la boraro. Go lebeletswe gape go tlhophiwa ga moeteledipele wa dipaki se jaaka fa moporesidente Cyril Ramaphosa a ikaelela go ikuela kgatlhanong le lenane la go montsha mo setilong. I wanted to just indicate that the report will now go to the House on the 23rd.
the report of the Rules Committee. So the rules will go without that rule. Go tsengwa tirisong ga melawana ga go atla ntle le go gaisanelwa jaaka fa lekoko la DA le pateletsa gore ditokololo tse di mo komiting di dirwe diteko tsa go bona gore a di nonofile le go tsepama le gale ntlha e gapetse thoko ga jana. The questions that are being raised, shouldn't we actually start that definition in the constitutional amendment so that as public representatives elect their members who must represent them, they would have at least met this threshold of fit and proper so that when members come to parliament, they can serve in any other committees. Lekoko la MK ga mmogo le la EFF le tlhalositse karolo ya go nonofa le go tsepama e tsitsintsweng ke DA jaaka e sa tlhapa ebile e se mo molaotheong. We just think its applicability is very problematic for the reasons already explained. And also importantly is that the matter is important, yes, but not urgent. It's important but not urgent. The amendment that they want to bring forth will be in direct conflict and will be inconsistent with Section 47 of the Constitution. That being the case, Honorable Chair, he knows that any attempt to make these amendments will go beyond the powers of this forum. Parlamente e tla sekaseka melawana e mentshwa ka la bobedi. Makoko a dipolotiki a ikuetse go Afrika Borwa go bona gore ba ka ikodiseditse go ka vouta mo ditlhophong tse di tlang tsa dipusoselegae mo bekeng eno. Mafelo a go vouta a balelwa go 2023 a tla bulwa go rala naga ka la Matlhatso le Sontaga go simolola ka ura bo 8 mo mesong go fitla ka ura bo 5 mo thapameng. Ka ge naga e tsene fase ka boitukišetšo bja beke ya mathomo ya boingwadišo bja dikgetho, bontši bja mekgatlo ya dipolotiki e tlhotlheletša bakgethi. The right to vote was earned through immense sacrifice, and it remains one of the most powerful tools on which to participate in our democracy, but also to hold our elected officials accountable. We encourage all citizens to ensure that they are correctly registered in their voting district so that they can exercise their democratic right. It's our time to insist on water in taps, roads without potholes, and no more sewage running down our streets. The progress we've made is worth protecting. And if you live in a town or city that isn't working, it's worth fighting for something better. And that starts with one simple step: making sure you are registered to vote. Dikgetho tša lenyaga di tla nakong ye bohlokwa ya demokrasi ka nageng. Se ka ge dipalopalo tša bakgethi le go kgatha tema ga baswa dikgethong di theogile. Mekgatlo e tlhotlheletša baswa kudu go tsenela dikgetho. Our young people who will be the first-time voters, we urge them to go and register. This is about their future. It must not be decided by other people in their absence. I really believe this is about our collective future. Young people, this democracy belongs to you. You are the generation that is going to lead South Africa. Therefore, let us all go register to vote this weekend. This weekend is not about registration. It's about reclaiming your power. For too long, millions of South Africans have complained about unemployment. Go ya ka komishene yeo ikemego ya dikgetho IEC, lengwalo la botlhatse bja bodulo ga le tlhokege go ingwadiša. E fela bakgethi ba swanela ke go fana ka tšhupa bodulo yeo e napagetšego go setiši se maleba sa dikgetho. Re boe gape re go amogele mo karolo ya bobedi mo gaetsho mme re di tsweletse ka gore komiti ya ditona tsa mafapha a farologaneng e malebana le merero ya bofudugedi e etetse tikwatikwe ya Lindela kwa Krugersdorp kwa bophirima jwa Johannesburg go e sekaseka. Gareng ga ditokololo tsa komiti ke tona ya bosiamisi le tlhabololo ya molaotheo Mamoloko Kubai, tona ya merero ya boditšhaba Ronald Lamola le tona ya sepodisi Firoz Kachalia. Go diketekete tsa bafudugedi ba ba se mo molaong ba ba tshwerweng go ralala Afrika Borwa le ke lefelo la bone la bofelo pele ba romelwa kwa dinageng tsa bone. Mo morago ga magora a ke Lindela Repatriation Center
se sengwe sa ditheo tse di ngokileng leitlho morago ga dingangisano tse di masisi mo nageng jaaka fa ditshupetso tse ba le bafudugedi ba ba se mo molaong di tsweletse go anama le naga Lindela e mo makopanong a ditsela tsa molao dipolotiki bohuma ga mmogo le ditshwanelo tsa botho ditshupetso tse di kgatlhanong le bofudugedi bo bo se mo molaong mo go ikuelwang gore go gagamadiwe molao kwa melelwaneng le melao e ka ga bofudugedi di gogetse batho ba le bantsi ko mebileng puso e tsibogile ka gore e tla gagamatsa melao ya bofudugedi le go itlhaganedisa ditlhaeletsano le dinaga tsa bafudugedi. We getting the report that we've not received favorable response, and we have submitted through the Department of Home Affairs as Nigeria is preparing voluntary reparation, the list of those who are here so that they include them. Mo teng ga Lindela go pululwa kgang e nngwe ditlhopha tsa ditshwanelo tsa botho e sa le dintsi di itemogela ditatofatso tse di masisi tseo di akaretsang go tlala phetelela ga maokelo go gapiwa ka dikgoka ga mmogo le phitlhelelo e lekanyeditsweng ya dikemedi tsa semolao maabane fela setheo sa amogetse bafudugedi ba le 800 bangwe ba ngongorega ka gore dipuso tsa dinaga tsa bone ga di ba thusi. We've been trying to contact our governments, they're still quiet. The Congolese Yes, Congolese government, yes. We've got lawyers in Congo, we're trying, but nothing. Jaaka fa go tsweletse go nna le kgatelelo le go gagamadiwa ga melao ya bofudugedi puso e kuetse go bao ba leng mo nageng e se mo molaong go obamela molao pele ga letlha le le beilweng la Seetebosigo a le 30 gore ba ba tswile ka naga. No one has the legal right to take the law into their own hands, to arrest or intimidate undocumented foreign nationals in the country. Morero ka ga bofudugedi o tsweletse pele go fetola selebo sa sepolotiki le setšhaba mo nageng. Lindela e santse le kwa setlhoeng sa dingangisano. Go maAforika Borwa mangwe ditheo di tshwana le Lindela di emela matlafatso ya molao fa go ba bangwe potso e le gore se tshwere isago efeng go naga le mathata a yone a bofudugedi. Mosekaseki mogolo wa dibetsa kwa SAPS Mokapteni Lawrence Makgotlwe o reboletse beili ya diranta di le 15,000 kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria. Makgotlwe o bone o latofadiwa ka go fetola bopaki jwa ditshekatsheko tsa dibetsa mo dikgetseng tsa maemo a kwa godimo tsa polao go akaretsa polao ya Ahmed Swart le DJ Sambodi go sireletsa babelaelwa. Morago ga go fetsa lebaka la o ka lekana kgwedi ka kgolegong le go išana godimo lefase le botšhotšiši gore a lokollwe sephetho malebana le kgopelo ya peili ya Mokapteni Lawrence Makgotlwe ebile seo se nago le bosodi go fitlhelela magistrata a efa katlholo. Molato wa Makgotlwe o bile o fetoletšego go bosenyi bjo bo tseneletšego efela magistrata o ile a gatelela gore go lokollwa ga Makgotlwe ka peili go tla ba kgatlhegelong ya toka. The concerns raised by the investigating officer were duly considered. However, the court is not persuaded that such concerns constitute compelling or real reasons to refuse bail. To the extent that any may exist, such risk can adequately be addressed through the imposition of appropriate and stringent bail conditions. The court is therefore satisfied that the interests of justice do not require the continued detention of the applicant. On the contrary, there are no substantial grounds upon which bail should be refused. Magistrata o lemogile dipelaelo tša botšhotšhisi tša gore Makgotlwe o ile a šunya nko ya gagwe go tshedimošo ya maphodisa ga e šita le go sonya-sonyana le ditlhatse molatong wo. Go le bjalo maina a ditlhatse a fileng magistrata. There is a list of people that you are not allowed to have any contact, be that direct or indirect contact. If you fail to comply with any of these conditions, a warrant of arrest will be issued. You may be arrested and be kept in custody until the matter is finalized. Do you understand? Good. Botšhotšhisi bo ile ba ganetša kgopelo ya peili ga e sa le tsheko e thoma ka go gatelela gore molato kgatlhanong naye ke o tiilego go le bjalo go ka se dirwe boipobolo. It's important to note that this has no bearing to the state's case, as bail application is not meant to say someone is either guilty
or not guilty. That is of the trial court. However, bail is just to secure the accused attendance in court and to secure investigations. Hence why we note this ruling, because the magistrate put in place conditions which will assist the state to secure its investigations. Bail ya makgotlo e na le melawana yeo e tile go fa o gare ga yona go balwa go ya go se bea leoto la gago ditishing tša maphodisa ka nageng go se sonya-sonyane le ditlhatse ga e šita le go neelana ka mangola a go tšwa ka nageng go lephodisa leo le nyakešišago molato woo. Makgotlo o tla tšwelela pele ga kgorotsheko ka la 20 kgweding ya Phato. Re boe gape re go amogele magaetso mme re tsweletse ka gore dipegelo tsa sešweng tsa puso di tlhomamisitse fa bašwa ba feta dimilione di le 5.9 ba ikwadisitse mo setheong sa SA Youth mme ba feta dimilione di le 5.36 ba ikwadisitse le lenaneo la setheo sa Employment Services of South Africa kana ESSA ka bokhutshwane go senka tiro. Currently, over 5.9 young people 5.9 million young people are registered on our SA Youth platform, and over 5.3 are registered on the Employment Services of South Africa platform, which is also referred to as the ESSA platform. Since its inception, the PYI has facilitated access to over 2.5 earning opportunities through the SA Youth platform, and an additional 422,000 opportunities through the ESSA platform. Notably, the PYI continues to successfully drive systems change and close the equity gaps in the labor market, with over 70% of our opportunities on our SA Youth platform being accessed particularly by young women from previously disadvantaged backgrounds. Motho di le kalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jaana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke lebogile kgaje go fitlela gape le kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegame. tla ke go leboga ka tlhogo mogaetso madimo re bone ponelo pele a maemo a bosa mo bosegonjo ga mogala mo tsatsing la ka moso go bantsha fa go tlete mogala pula ka province ya ka Northern Cape ka di% di le 16 mme go tla go thibile go rala di province ka bophara mme ka kwa province ya ka kwa Limpopo Mpumalanga le ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal teng go tla itemogela pula ka di% di le 13 re lebelle mo tsatsing la ka moso teng pula e ya tswela ka di% di le 16 segolo bogolo yang ka kwa province ya ka Northern Cape le dikarolo dingwe tsa province ya Mahikeng mme go bantsha fa go tlana le muane mo mosong go rala di province ka bophara ba bona le pela maemo a bosa ba tsebosa fa go tlana le diphefo tse di matla ka kwa province ya ka kwa Northern Cape mme mo tsatsing la ka moso teng diphefo tse di matla di a tswelela ka kwa province eo ya Northern Cape re tswele pele re lebele di gata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng Pretoria e tla beke mo go di gata di le 18 First Prince yona tla beke mo go di gata di le 16 re lebele province ya ka kwa Limpopo teng Thoyando e tla beke mo go di gata di le 19 fa Mosina yona e tla beke mo go di gata di le 21 re reka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza e tla beke mo go di gata di le 23 fa Mbombela yona e tla beke mo go di gata di le 18 re lebele province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi e tla go le tsiditsana ka di gata di le 20 fa Durban yona e tla beke mo go di gata di le 21 re tswele pele re lebele province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletswa e tla beke mo go di gata di le 4 mme tla tlhatlhogela go di gata di le 17 fa Mthatha yona e tla beke mo go di gata di le 21 re tswele pele re lebele province ya ka kwa Western Cape teng George go tlana le tlhabelo tsa tsefa le lefale mme tla beke mo go di gata di le 21 fa Moselbe lona e tla beke mo go di gata di le 21 re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane mo moso e tla beke mo go di gata di le 10 go ya go di gata di le 17 fa Apinteni yona e tla beke mo go di gata di le 21
le bobedi re lebele province ya ka Free State teng Kroonstad e tla be ke mo go digrata di le 17 fa Frankfurt yona e tla be ke mo go digrata di le 16 re konosetsa re lebele province ya Northwest teng Rustenburg e tla be ke mo go digrata di le 19 fa Klerksdorp yona e tla be ke mo go digrata di le 19 Sezreneke e tla be ke mo go digrata di le 18 fa Taung e tla be ke mo go digrata di le 19 mo gaetso ka gore ya le go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko